Hello mga Ilocanos! Ready na ba kayong mag-Ilocano des? Tatangal daw kat ag-share na manan ti Ilocano words nga maipapan iti teaching uno panagisuro. Nang bago tayo agrugi, madiyok maniplipatan yung suportante channel ko, tap no updated kayo kadagiti sumarunong upload ko. Kat mali tayo mapabayagunan, harugyanan tayon. Umuna, ninbaga tayo nga teaching or pagtuturo ti Ilocano nakot panagsuro. To teach, magturo, agisuro. To learn, matuto, agsursuro. To study, mag-aral, agadal. Lesson, leksyon or aralin, leksyon. To read, bumasa, Ilocano nakot agbasa. To write, sumulat, agsurat. To count, bumilang, agbilang. Letter, letra or titik, Ilocano nakot letra. Paper, papel, papil. Pencil, lapis, lapis. Book, libro or aklat, sa Ilocano ay libro. And then blackboard, pisara, pisara matlang. Chalk, tisa, Ilocano nakot same matlang tisa. And lastly, eraser, pambura, Ilocano kot burador. Alright kakabsat, hanggang ditilatan kot agyaman naktiin kayo panagbuya. Thank you so much. Bye!